Mwasiba muta nimbakira mu program y'ebyamagara burishaha emwe burisha ishatu n'ecweka okusiya shahina ahabwizobe ryo kubanza omwabazi ogu twine enshonga yitwenda kuganira kwete n'amagara gitu kandi ejo n'endwara erikwata enyindo zitu nkoko mbisheshengo abamwe mbagyeta sinuses abandi bagyeta sinusitis konka obu twine omukugu obu yahikira naija kutushoborera natwahurira ebigambo ebyo byombi kandi ningira ngu nsa kuba nitugikyengagye okureebera hari signs and symptoms akuba endwara ezirikukwata enyindo ni nyingi so ntwenda ngu egi tubaase kugitanisa na n'ezi ezindi ezikukwata enyindo zitu omuheereza nikyo Butungi Charity kandi abarikutusiyaho programu egi nka Butosha n'abakazaire health products abaine ebyokunywa ebimukoriise kingi kandi ebibatambire ebishemiize amagara ganyu nobishanga mu maduuka gona omu ihanga hamwe na za supermarkets ntarikushiisha keire munkirize nyakiire omushaho witu Dr. Mpeire Justus okuruga aha St. Augustine Medical Center aho mu rurembo rwambarra aho opposite na Ntare School okwenda kwetegereza gye endwara ezikututahirira obundi tutabicenge tukateekateeka ngu obundi baturugira nti when actually ezi endwara ziriho kandi nizitambwa munkirize mwakire yongere kube yanjora Dr. nakwakira Mwe nakira abarikutureba twatangira omu programu omwaka oguhwire na n'ogu okukubanza kuona nyowe ninguma ningurusa abantu omwaka ntumukuruka omwaka ababundi abitubeta akarebire kandi buzima mwe barekuza aha coma obuherezo bwa TV West kandi twena nitubukunda kandi buzima tuja kugira eki twayega kimwe ninga bibiri ekirahwere amagara gaitu. Okay, so doctor, na sinuses, na sinusitis. Hati sinus no obuhenjere. Hati omu mutwe ha face. Nangwa nobukira kutandikira omunyindo. Omu ebebugufa byitu ebyomutwe. Side edge byinemu otuhenjere. Otufumuka twingi turi connectinga kuri omunda aheru omatu nicho kushangira omu wahaga nkomwiko ukagarura omundu omu orra wagwaretwa nkomunyindo orra so harimu twina hazo twina otu tweta twa sinuses. Okay. Otumwe just in connection otundi ntuba turumu bwa vessels blood nanka so ntuba no twingi turuho ntweta twa sinuses. Hatu twa sinuses kurwara endwara ba sinusitis. Okay. Hate jone endwara. Konka sinusitis specifically nichumanyisa okuzimba kwa sinuses. Ahantu hona hora agumare sinusitis ni byinji munonga ndashaka kosa. Sinusitis. Nchumanyisa ngu nobuzimba bw'ekicwikecu. Inflammation ito nikweta kucheta konka wakuchitumuri nyankore kare no baburi obuzimba bwa sinuses. So sinuses ezo habo kugira ngo zino mugasho gwazo era kubana haraba mu vessels eze twareshaga nerves na nebindi na n'umwoyo gukuba ntwenda guze hati kubukuzimba habaho eceki obwo bukinga now what function yabwe eyemer ninge chindira so ogire cyo bakweta congestion ohurira mutwe gwaremera ohurira kwisya kwenda kubura ohurira abamwe no shanga abandi so okoko shanga niba fesa binda hanu na hati ohurira hona hamimitiza hatazo mukumimitiza omu obundi omuntu nabasana kutandika kwisya kubi obundi omuntu najura omutwe ahabwo kugira ngo ni infection kuzimba koretera yazimba obundi omuntu agira ezindi signs eza infection okuterwa omutwe okugira omurro akashija ngingo kuhendeka appetite okubura yisya kubi byona ebyo byija byegitawaho ahabwa akantu so ezo zindi signs nezikuija handi hake endwara yaga inekura omubiri ondwara bwekushaka kuza omubiri gurwana gwe omubiri nuguba nigurwana ngo gutambe endwara ejo now hati ninko okurwana kw'omubiri ninkitu ko kurwana n'omuntu karaha
tirishitomoka so na nomubiri kutandika kurwana nicyo shabyona ngugutiremo amani minji kwa attacking indwara ebi hati kutama amani kwa attacking chancho esangu amana mi agandi nuguza gashara yahandi gutandika kucheneze bichweke bindi iwereka ku functioninga yobore kiri tubanze turwana seki so nicyo kushanjira ubwiro bwinji omuntu yarwire nanda bari mu kitanda because mburdu kwenda reka kutambara hati reka kuteganisa reka tubanze concentrating ahantu hamwe hatobora amani hatobora amani hakuzamu endwaniso za red blood white blood cells nazo kuzukuzamu hateshagama echendera mu saturation endeze side imwe hato yendo utatambara ebigere bikasiringa shagama utahurira nunda kubyama n'umuntu biriya banza bigwejegera na appetite nayo banza bisharaho kace abo kuba arishagama nyinji twantukoresa weza kurya ya digestion hati banza bisharaho kace appetite indya nayo banza cendera oyongera kuburana namani kunkebe byono mbungungu bukora gurwana kuri yo rutaro ndurwa abakari so gwakurwana gwarusingura ebyona nibugaruka kugwakoremwa nibitorerayo so nico kurebera hata stage ejo ko kubona treatment hatakano hagaruka konkashinyo kanoshota bakurwara sinusitis nka hata nora yafundana ninga ngomchara fundana then nkanyencha karoshanga aryoke nukwera kucheretyo atejo nere allergic ejo nikakara ka allergy probably hahika no manyanga ntako kuchira kurwara allergy ya sinuses bona kantu betaba muzito wenzura najumanyo takarevene uwe immediately nora yatandika kufunda immediately nora yaburabura utandika kumangu hari hechucho cyonjenda kwija kweta mwakajura ubundi haba hakabaho ubundi yanyo bintu biri kufuka excessively ubundi bwabo mwazyo ubundi tiya ifukaje ubundi atwire nanywa akacayi hati tiya akanywa hati afunda ubundi yarga nko mucucu especially kajengu mwina hima mjire hati yagaruka hati ugane na basakuza hansi kusinga ndisho kubatine allergies ezo so ateje nere allergic ishkumanyisa zine types ateje ne yaritwa allergy so allergen mwene eche chagireta kuchendera ziche kore yergembeho nkatagatarwa wana shana na gambira mtunyanyi nduru yagarika yatandika gamba why because abo bufuki haba mwifaramu hazimba emyanya yabe miki kuwagaraka kuwanya ko kutagata hazimbura wagaraka unesije ejo neba eri allergic to anything no basa ko allergic to mucucu emene bir common tujeta pollen ni ebitukwisya omweyanje omucucu manyanyona nishe kuroburo na nyopura perfume to haro muntu naitera ka perfume chumurabo ni ohurra ojo tkonkamwe nko waketera akankanka kutira nyindo hurra ka o perfume ebintu birukufukira ebiruku na no ubuntu burimo kubwisya na no kubunywa ngo kuburya kubufira that is allergy. Then hariho eri infection ya sinuses norebo ubutwanturware bihinzi hariho ekinzi ekirvairo bize byaburize byo rwizo byo then hariho nekinzi ekir bacteria obundi waisya obukoko bubi hatoshanga nico kushanjira umuntu nakorra aina kakorro karyaho ondijo nacho barra chabaroka nko kwanka nugukuranka covid akakorro kayo no wanzo kakorra tine chikwanche gayo to kubarra no kakorra na kahero no korra atejo no virus so hat bacteria yo ne forming a pass hate kuza forming a pass hatoshanga no barra
ucwera no kucwera ubarra ucwera no kucwera so na nebihinzi nabyo byino kubi hariho urwizi hariho na n'ikikwijo kiryikizo wakitera mu katambare ukashaba ka kabiri most probably icyo cyacira bacteria kariya nakakarwaye so infection hata nkatani santa hata na ekindwire ni sinusitis ninga ndwire the usual flu ninga shi senyiga yite ya butosha nkamanyire nkabitani santa kano shabya shaka byenda hati kushana obwiro bwinji abantu twakurwara senyiga na sinuses nazo zurwara because system more or less name so ko kurwara senyiga ahubwi senyiga ninka intandicor yo kurwara sinuses so abantu abinja ko babinenka allergic allergy ya sinus kwa kurwara senyiga tuwezimuka because iryo system nshobora isangu terije iryo system nshobora isangu kuyane flowing saka okwisana biha kwa chendera haza nayo senyiga nayo yonkaneretera ubuntu bwa kurya hariyo nuhura arobo kurwa senyiga hora enyindo ne kurya you know so nana okuguma no himata haraho kwa shanga enyindo nkabazana bupira no banyabo batuburana bakoreye ibintu bacwera it's exercise excessive exercise ncoba kwambara so hata sinus zo n'intandicuro senyiga n'intandicuro yo kurwara sinus so no basa kubirwara byombi konga no basa kurwara sinus utangwire senyiga wazazereza so nanubwo kuri umuntu narwara senyiga kagamba kubi na nobwo bubwina bwa sinus no babwagata mwigara so biriya nibigenda kumwe nikikuru nacyo rumuna konko umuntu nasa kurwara sinuses atine senyiga konka warwara senyiga most probably sinuses nazo ziteko kubaca bishiye nerwarwoha nerwarwa bakura nerwarwa batura mu environment zo mucucu nerwarwa nyawo muto nizikwato hezi hona abantu bona kano bakwata Abantu bona ingwara butohaza no ba more affected ahabwo kugira ngo bo atanoreba twagira ngo nobwina hato bwana buto orho twina twabo takaba turi fully developed bategereza nco kushangira umwana yari muto wena ari kwisya kubi hacukura uhibuzo byo mwana wabe nahise kuba kabaci akira why because obwina bwe bugumana bu developing hato buba fully wakazarwa na araje wanku yakuzire ngufana yata hati nico kureba no mwana yarwara ka senyiga kace wena arara nareba one they don't know how to control you know basa kwikizo mukano wokunkana avuwe rana aizo myindo kane nyindo tekwenda kwisi waseze so bo bine okubataka echeche bakweta reaction yo muntu bibiri cyo kurenka umwana yasya nkakigere warra nana hurapeini konkata kajira tukara na yonko kuguru because they cannot locate pain ya reto so abana ba affected munonga na nabantu abakuru because abantu abakuru uyu bwo kuba no umuntu yagera rinkozi yarana no binde bicwekana byo bigira rinkozi nabyo bigira mwaka ako kushrinking so burcheka chona na sinus ushanga umwe zaba compromised ahabwe nkura yo muntu so ati ushanga bushayona naba nagira ejo na then hari abantu abarukugwara nka asthma ninga abantu abayine allergy manya asthma na allergy nayo kongera mbi because asthma kugira ngo nendwara ngo kokuba wari bumwensiri kwat it's an allergy nayo ni form of an allergy kunga yembi kugira ngo umuntu anankane ngo kwata ku muno that is why nayo ne triggers nkezo azahureza sinuses so hatu no shanga nk'abantu bakucira kurwara asthma bokandi no kwegendeseza abo kubana babasha kwatwa ho munonga kusinga aba nangona nabandi abantu babirije onka mustere abana abantu abakura nana aba bantu abo ko bintu mu baragize probably nana bambuko babarwire nkashukari abo bashukari no kwekure toka korro katetegereze hari yaho katakucira so mostly
nikabasa kwa affectinga na sinuses. Okay. Is it contagious? Hata nandi aha mfundi na yetiambra kabiri nimba na shana ko kuba oine muka sejega hato muntu kamturra senyega umuntu oine muka covid kawe omuntu kamturra shi covid so hati ubwo nugo kwasa kuturra mu konka izo sinus tuziri kuturrana shana hato oine mubo muno ruyi so tuzikaturrana umuntu nuzumukwata out of nowhere umuntu nuzumukwata yagera senyega umuntu nuzumukwata yaba exposed to ebebe bintu bindi. Okay. Hatine nko kwekushika ekatana umweka mfunza munonga nkajangweje shahanyine kuzowa doctor wo kuba echabaho cyaba cyabutosha akana katkwata ubundi kadaka kuturekura mwene hatine ryara gushime kwa niza kureba musha no manyana bashira kugira a radio na na TV kana mama if sign is pass obonero kubura yanga kugira uta kuchendera ogenda oreba musha now hati sinuses zo zinagambira norana nakushoboririho munizo basa kwikana mu extreme zifite na hansa kitanda actually nayo member operating yes haruzu kuzimba zikaremerayo yes so no mushawo yenti specialist agenda zishemeza ziguri because unless yata ziguri no jaguma ida no sakuri no jaguma no gambira mu kinyanyindo no all that so nico tukugerera ngo obumwe bozo umuntu no basobutaraka kuza differentiate so koko mushawo we aziko areba ukuri na signs ezinde zakubasa kwa affectinga amagara gawe then nani chindi ukufuna quick relief atshora guma oyefu bicire utundami kukomariya because hariho tubazi taruna kuba twine na addiction yona nachi tuba kwasa kwa ukabona cyo bakweta quick relief nubwo kubera singo dose afuna quick relief then ningunda ngo abashaho nito tugume tugezeho kwera abaruje betu especially waba no mangwe ndwane basako prevented ninga umushaho wawe mukore kumwe kucenge kikucara koraka kugireta then na necho orakore before utakagenda kumera mbazi hariho buntu borakora such as that na waburi uko hiwaburi easily identify hato yefo ojiroti oyefo hati ico nikuyamba kubura kurwara eriya kandi embi uguma n'urwaro tuntwaho no yetereza ugaraka abana batatempura baceto mustari ugaraka mustari ningo cheza kumesi kusereta ucheta za mustari hato bwabigwira amabara uguma jotu kanje kabye mumkareka katagate utakato mfuriji hatu nkachara tota kunywa bia ninjera nojotu kakazire kanje exactly adawe no shaka zire ne igura ne bisheshi hatu namukusya na hatu yako kutagata okay hatu na data wagamba ngwima kumutweza kubahika hati ngo mututana siza yes hatezi buri ari byo byarwara sinuses nizo zarwara hati ngo n'umucenga mutafari kizaba no hatu no ra sinuses nakwereka eco kubanza ntubanza tumanya yamara bwireke kwa sereriali eta plus of course checking for other things no isyaje to kwisyaje ka temperature ka karta because most probably kwe kuba yabera allergic to kwija kugira sinuses nko ka fever nka ezo nzijara hariho hatkanduke kubera bacteria to expecting am ka fever kwa joint pain zi okay so ndukwe tukubitana according to science natwa kuchebera haza abantu abingi okuchebera ndabamanya ko kucumbita kwiyeshagama ninge choro no
okuchebera tikukukunga iyo borebana bagira ngushashura consultation fees nyuni ngenda abantu bagume bakigambe byo muri nyankore ngwezi nezo mushaho kuchebera you see koko mushaho okitahamo tuwaba nakureba okuwana otambara okimustamyaho korra ombiha ndije atkanka wakora you know tuhene byoma byitu hakuchebera ka blood pressure areba kora bakashaga makarumu okukona no kuchebera wachetegereza konkato umuntu uko kumchebera wa mutaka tanda wa imata hatubachebera niyo gachira wamhari chiromba zo tamtera no murabara atakuchebera no baba kashika ya kuchebera hato ibyo byona manya yariyo na chebera yes so then nicho chikubanje mu guiding either kutwara murabara zo ninga kubura kutama so hataho mushaho abana amanya cyo kukurata so nicho kirungi cyo kukumushaho because ninkubuze buzo byinjo birengere okuchaka birenge iyo byo kuba nonda kungaruka kuza nebino utakuja atakanya kuja mu ndire sayina sezi ati umperere chero michono fache na you know abana banje nonda banga hino fache so abazo private life yechemerire but he needs to want to driving to driving atangati umwe haraba cyaro gushangana banyanganyanga raho yanazo menopause ajaine sayine zona buri kimwe cyona cinshasha so uwo tamburize nkesho nasa kujati no fache na but okukura nko bakuriyo kuchebera so what kukomsha wona kuchebera then I differentiate ngachi sayina sezo ine zaza yarajiki zaza bakuriyo zaza abantu bara kujana nahura wagamba mtu aho mu remedies to muko tukubasa kora utwakubasa kora kakuturirivinga kurga omu atake yitwa abatwatunga so nubuho buri komoni obutwasa korera muka ubakubasa kora grafuka kutuiha ombusaso butwatagira tutakabashirime kabasha common ones no kureba because obwiro bwingi nembaho akachuchu obu common then waka infection ako no kuterwa umuntu wagira no basa kumara kapana dots around rero bone kuzomsha kongo bwiro bwingi no kunywa ubuntu buri kutaga bakutujane ubutute bachi konka nubwa kubamiza turi kutaga and probably koraze kunaba nabo kandi karakutaga rero yefubike it's very important ngo wabana wakira kujira yagiza because kwa kutagata tandi churomo na no kuyona abamuntu jango bazwara ngofira hudu abande batamuskafu oyefubuka hati okitagaturwa ubundi wasa konje hana nekindi kugira ngo limit movement for now abakuba kokongeza movement twagira ngo mbero rede ngurwana so no baba gutegana zaba ziri zaba karo force hata ubu bwarebe do bicebice warm yourself when fast umuntu za kwe warm yoshane wabaje uvuge so relief yobuka no warm kandi mwe mwirwaro nchirjir ukora kubori ngomazi bakwereza so there are different types hariho bakwereza ubwo allergic nankani hariho bakwereza antibiotic jangu kakwatemu nakuja hariho kushemeza so wazimuka kwatara exactly nebetana charo kandi nanumushaho ubundi yakoreba bya akajanja bikanga hari haba shaho abitweta aba ENT nose throat specialists hatabo nabo tukwereza ubunanizo bwa gukureba ngo bakutebekanaza abana bakugo ahabwa amatu enyindo na numero okay hatwaja ngo nora science stage mu nyindo zityo so ENT specialists nabo tukira kwasa abantu abarema you know the normal remedies nabi hati doctor ntandike kuteka ngo sinuses umuntu yaza kuzurwara zibasa ku affectingana n'izindi parts yes kashe n'indwara hati iyo yabe indwara first of all so nebasa because hati cyo kwanga no takwisyaje
hatuta kwisegenja isa ngo nabo tubufune na oxygen Oh, yes. ombere you know, so there is a problem chikwetaga ngo chibe rectify complications nje nakujanta mumba bashemeza hamwe they get permanent injuries abandi ekura eba athoma ajedezereza so eba you know endware worse than ka simple haraje nabiyanke so njiba kiri kirungi habe waba utyo wakomushaho hakurebe akucebere akujanjabe ni cyangwa kusinga itokwirwanaho nk'abantu. Ashi Dr. Tine some natural herbs yimweze mukuru recommendinga omaka gito kajutwara waboti turya ngora inyanya rubisinge amashahine kwa buryo kwa nyimero kwa myetenga shaka kongera umudayate vitamin Z kongera vitamin Z for healthier cause vitamins zo kuchira kutuyamba mu kurwana sendwara nacho bijuma imboga you know ebyo no man byo kuchira kureta twabuildinga riya in one so vitamins zo nezituyamba umuntu so probably nimbasa kurecommendinga nk'umuntu abomenariya enough fruits and vegetables ahamiro zabo. Dr. kakatunguri cy'umwaka kanosha itwitondekera kayebembeza kandi ninjangu no manya nutrients yo mukakatunguri cy'umwaka ngo wakashara wakatamanya kaho hapiro rero ngino kagumana kakamenyindo nakakama in a distance ngo hendero kiziri nyowe nimanya ngo bakaba tugira no tukura ngo wakwata katunguru kakateko mkwawa bakutera chiboko no kaba deno yereta mwana wakiyamo baje tubaragara kakutera bakamputure mpuko kashika jamsa hone chezo abo kubangari bangu mbwere twachiteza n'abanywana banje bakaba hariya barseti kunyama bakambutura kachoko kakakamuze nari zatoka faga akatunguru kakangora ko bergizobo so ebe kunyunyuta bakate uko kakwaragaruka bakashanga uko sanchakare batakatine cyindutse batakubuza okay nanisha gutendere program Dr. abo kuba ninyesigagu akire kitu nako kijana so umwe bari mnonga abamba tureba of course mtewe kansa sister Charity and of course hati amabara bagigwire turashobora ngo twaza kuza mucucu no mukujari so twegendesereze one covid cyariyo abanywana banje bakagira ngo bomanywa haraji ngo sanitizer noraza haraji na sanitizer n'ibintu biri bitakushana so covid cyariyo tugezeho twagira mu bara tuzo open gardens ziyambaho because naba har free kandi na no muntu umuze hare squeeze hati tukagikirize aze hare ubundi takarwa mubare mnonga kuturukiriza ni maretenda byo ku center Justin Medical Center naba nywane bitubona abariyo kwa hero mubare guma mutakuruga aha TV West tubakunda mnonga otyo Dr. Byona yabishobora Dr. Mpere Justice akorga har center Justin Medical Center ababariyaho murembo rwambarira abashaho nibatahi bitu n'abanywane bitu so twongera kubemanyiza katari kamanyiro kore kamwe no kubakora abanywane bitu kugira ngo agwemba twanguhiza kumanya ebiro no famagara gitu neshonga twine program eje by'amagara ukongera kureta bakugunkaba ukongera kutuyamba no kutwera okumanya iki twakubasa gukora ahabwe ndware ze zabire zo mwijorano eziri kutahira mu kasheshe no mwabazi bweni nyesigangwe cyo wacetegereza nuko twahendera tutyo umuhereza nabantu cyo butungi Charity kandi abamba kusiyo program eji n'abakazire health products kandi nyesigangwe byo kunywa byabo mbehero bujuruzi abo kwa nibishemeza amagara gitu tureba nizo bero kwija mukama barinde